Africa. Give it to them. Give it to them. Take it easy. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yes and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me
too much, oh, excess love. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh. Take it easy. Quiet, Joe. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love. Too much, oh, excess love. Your love for me too much, oh, excess love. Too much, oh, Jesus, you love me, oh, that you gave your life for me. What manner of love is this? What manner of love is this that you gave it all for me, oh God? Jesus, you love me too much, oh. You love me too much, oh. You love me. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Jesus, you like me too much, oh. Who am I that you're mindful of me? Yeah. Too much, oh. Take it easy. Quiet, Joe. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. You love me too much, oh. Unconditional love you have for me, oh. And I am a servant. You say it all, oh. Thank you for loving me too much, unconditional. Thank you for loving me too much. Thank you for loving me too much. Take it easy. Quiet, Joe. Good evening, ladies and gentlemen. That's what they say. Ahenkan FM, #1 station. The face of the Lord, to worship Him. Wow, how far He brought us. And if you know God has been so good, join me, let's do this one. It's a great God. I can't worship Him alone. I need the whole Ghana to join me. Hallelujah.
Amenina Kutsuno Minsuna Kutunibi Mebo Didinda Nyamia Sangin Amenina Kutuno Minsuna Kutunibi Mebo Onyamie Take it easy. Quiet, Joe. Oh, somebody sing it. My friend, it's a crowd from when you're
He never lies, he never fails. FM. Yankopon na kwanyi na tere. Na tempo so masumdie. Yesu inkwa woni mo. Ewrade enkwa bi ewo Yesu mu. Anu tena wiai. Let me try it again. Ya dia ye be mo sa Nyankopon no. Yesu me kono chibo. Ikolo chibo. Hello. Ikolo chibo. Yesu ikolo chibo. Hey. Ejaka. You can sing it. And you when we saw from Mammy been at 2 years, me there. So from Mammy sorrow me. Or sorry body. Or to you when my 90 farm. And then the second time I'm at the Vienna. Mommy, and I am quite radimu. Jimmy, and quite any pamu. Ni and quite one in some. And then you Timiania Wufono. You didn't hear you. Ni and quite one in some. And then you Timisaya, dear. You didn't hear you. I am going if I joke, I saw anyone you now. The biggest church in the world. The late afternoon draft time show. I brought Chelsea, Abonomi and Sakwapim, sir. No, I'm Bebo. Yeah, the young Cooper, ye, mano. Say, ya die, yen and Kayan, sorry. And Kayan to me, Mobia. Say, ya die, yen and Kayan, sorry. And Kayan will be a bizarre. But the young couple my departing idea. A ye money ding. Baby, I will be also fire ye my rade. I would yeah, Bema. Daddy, yeah, Bema. Yeah, Bema. Yeah, Mano. Take it easy. I am a person, me can't send me to about to come on and for baby. I will be a mahao. Midin the crowd, Kunkrom Africa, say. I am far. Suro in some. If you are someone, me person, me no chance, sir. Stop wasting for things to get better and do something to make it better. As someone, we are me person, me no chance, no. Somebody stop waiting for things to get better and do something to make it better. Sandia yatua mangana muhai. Obia se bibia diegu. Obia se gana yaden. Obia se gana sai. So you are waiting for someone to come and make it better for us. You are trying to be baba be gana ye. Adi amaye. And then you make it say. You yourself,
You can do something to make it better. What's so bad to me? I hear baby, I'm on my eye. What's so bad to me? I hear what from Mudia. What's so bad to me? I'm on my CPS. What's so bad to me? I hear baby. I hear TM. I hear what's so bad to me? I'm water. Because I want one so many tomb pound what a movie. I will so dear, then I will yam on my to me a cosso. Dear, then I also yam on my to me a peja. Because I will be the media president. Yes, you are. Obisana media may MP. Yes, you are. Because we MP will fear. We MP will Montemo. We MP will Chroma. What's so bad to me, baby? Because near man, ne boy, a ding in every yet. Nippon the ton of for not what the above their boarding. Can't you make something? What's so bad to me, baby? I'm more man, who bet to me, baby? I'm more money, bravo, brano. If you're free, Nico. And I only have a day. What's so bad to me, baby? Stop waiting for something to get better. Once you can do something to make it better. Now I'll try Sumesi. I'll try Sumesi Monozababe. Now Sumesi, I may. If you are mamma, Bushian in your eye. Because I will be asked someone time be a done and say, ah, maybe I won't be on to a Bushian pub. Nebushian and your wool to move. Jimmy, a Bushian knew her, eh? Obi kura bet me a gaza media, and the anuma me baby PM with the man Pienu and no papa. Now swear, Sanya won't soon me a papa. Because a Bushian, ya, wouldn't know bet me as a Bushiano. Now, why not can we change our baba's no? That is why, Yankopon and Yansan and Najimu, who saw what Bushian and yet, and to was somehow, I'm a wababy Pia Bushianimu, now so a Peja Bushiano. Somebody stop waiting for something to get better. Once you can do something to make it better. I will make a such robayans of war. Once a time be our son now, what can say Bushianing, once a 1 year. Once so better me than Sasaba Bushianimo. Yes, I didn't know. What about 2 where Bushianimo and ya? Ah, Intia wants to buy Bubosa and Yano. You can change it. You can make something. You can do something about it. What's so better me, baby? If you want to bet me, why not soon to me? Because Sabia Wababe Pia Bushianimo Bia. Any sika. A Bushiani will hear to run our babato. And yeah, then now we are now the Asabush and never hear my gossip. Who's to bet me, baby? I be aware who tell me. A yard just sound some neka. Me a somewhere ya men person matter. And now dear Nanya. Nanya dear then also we are now the year. And no nama Ghana asano. And no nama bimum come when you because what trains are ya ba wuni pafo fro no ababa ye. Dabi ebra wo ababa pia busuanimo. Wo so betimi asano. Wo so betimi den sayaba. Also better made him pejaba. Because Nanka when it down so say wofa wo di kan no Nanka Samre obato ye Nanka wofa what the Sikadua Bushan ba went to me. Also the ade now ye. And then you stop waiting for things to get better and do something to make it better.
Minim so be tie me. Minim obi a ne wafa wu ye na ne wafa be wu no. Ne wafa no wo sika seta. Wo wu ya ye de agapade ni gya no no emu adan wotontonye. Kase wo motonton ni nyina. Ema niema pa ne wafa de besi wo no se no. Sa nipa ne so tam ya kasa abusia ne nye. Na no ye ni ye di gya wo no de na wo ye. Stop waiting for things to get better and do something to make it better. Within the Kwakun Grove Africa, say, if you can clean your couple, some 7 family. When him say, "What would you me? What you was superb?" Now, young fan, yeah, Juma. Say, yeah, Juma, now only be a sorry copy, Juma. Say ya dia na ya dia sore kopa yaresa. Neja sa woda wa ka say me obi ma ne de me ko hospital. Two to who obi ba ba fa akọ. O ya na sa wo twe mu na nsi so na wuntimi nkwa me ba two bebre. Soma ne enkopa time he ba me samre. O ya to bi na onom a ona akoro no. Wa hura si. Malaria fever, loss of appetite, general body pains. Hey, time about Mr. Nebetimi Abwao. Yes, as what time HH about Mr. It supports the immune system. Ebebo home by Fisania Yanwa Yeboho Baha. Don't you mean your Bibiano? Ebebo home by every. About your herbal shop. Chemical shop, baby, Abeko be all. Yeah, can now say a TIME. Bet me a phrase 0244 41 76 69. Time about phone door come and take copy binato. And if you are sick, just be on your feet right now. I'm on a real mobuame. Now, me did you make the abro pa. It is a quine so bad. There you'll be no more swimming your baba. Near Demi Covie. Somebody is sick. The Church of Pentecost present to you as Sinning for Christ Crusade. Me pacho bebre. It's not over yet. A Senate District. And no the program we ever. Also for Ponwa program is in as well. Pastor Williams Kwasichre. A Senate District Pastor. The pacho main speaker. Apostle Seth Kwaku Asumani. Ono no ye Elia he. Ewa kemo dane ne mpajema. Sanso na Pastor Eric Kwabrada ko District Pastor. In Quanting ono so baby. In Quanting wo baby. Eba atwa nyom tofo acheso mo beba bed grace dwumadie no. Jack Alolomi. Eba atwa Jack Alolomi ginam. Sanso na menu abema. Inshilaba Prince ono so ejiramu bi enu nti unso brabi. Na atifia asem no John chapter 1 verse 41. Or say, we have found the Messiah. Yeah, who Christo. And until Zobra Besia Yesu na ubedinim 26th to 29th October ya. And a program we ever so ever sene the background ho. Yeah, one nopa any numerous session. Me pa nopa de no 8:30. Going and a numerate no 7 p.m. in the evening, Brabi. Now be shira come and encounter Jesus in a special way. And until the years to Christo na mediasia, ewa kwine fufro kra so. Ebi awashia neda. But Nyankopon ya adoma 26th de ya. Oba be shia ne de. Ebe different kra. And until bomoding na oni Yesu Christo emra meshia. Na wankasa wani ebeje me pa cho dab motors for semen kanchrew say we driver ni na wiei say o car betimi agira ne nan so na oboso a emeyesei oboso a emeyesei na say oboka ne so ebedem to na akoyon pa dia na che say dab motors me pa cho bomodem pa say only one ebedin so ye won cry aboso kan e ope na obehu yen ka bi ekura spare parts bi a ope bia oba onsa bi tumi aka bi ya number no 0302
030665114 and then 0307013163. Dab Motors. We sell genuine car spare parts. And until you emra bedin so abusha for me ka say no nine aba pound sema ba kompe me call commercial break na mabasisi a me ba betra so kopim say no nsia ebebo say ya that team ka say abo zege Solo hey now by school be no nya wait wa bo Missy BC your coach computer placement when you be send your one final school papa sanka wo bo modern de nickel living bread school compressed aka obano anko be 6 ones na mi nim ene ma me mo chire mo ya ena e ba ne BC 2022 ye di kan ewo Prim Central hanyina e ba ne UC Mass so the whole Ghana ye ene ehurudi kan aban pra boy abaso ye teachers for the good from crèche up to JHS ye ba je obano entete ye de obefa ne kwa se opesuku a omo kira ye pa de a ene na eye living bread school compressed ene wasa ode obano eba ya kwada ba kokra compresec wonya 8 ones ama oda MP akwa bona baso e wo suku ho ama the free scholarship. Hey, what do mean na school to say the met your fees yes school fees ni ye moderate ketwa bi e kura obi obetimi dia babetua enti ni hia de se ode obano ebeba se eba se obano kura ye man scholarship ye be man be free ama na sua de awi. Hey, kwaku wo de cheme be won ye wa kamoda se udru akema aboabo adotai junction ha e kwan na da ho na ye soundboard esi ho obetimi afre ye 0559 398499 and now say 0204714040 ye sign so oka ye betre kwada no aframu fie e de abasku ye ponso a ye sign e do mako the living bread the best among the best. Asempepe bi amati oye asempepe bi amati offer oye medicine papa be na watia offer oye ye dia sam da no oh minia eye HJ Africa domini CSR Ghana heya eno makabom eno ma me how to atwa nei metu sa anwum yo o makofa organic fertilizer ba eye wafuo ni ye esiesi asase epammoa na ma ono ba no eso doso kuafo ni ene fertilizer ho ye din yenya bi kura nto ebo no so ayetare enu so tiri mani je esanse offer kakra bi bottle ba ko 2 acres ebeye ne kama na be so se doso enu ntina me bo hu dawro ediama Ghana kuafo nyina se opo ma kira kwan a from 055 5592707 and I say 05045944469. Any baby I talk where you know maybe offer organic fertilizer. As a baby I offer. Oh yeah. Offer. Oh yeah. Offer. Oh yeah. Offer kakrebis uno bayano. Ebesu. Ma, I will chill for. Hey, Bassina baby Afri Banasana hot here. Debbie ma, show of a fee and a fitty abwantia by inside and baby I sing. You offer when you scowl. I want to phone you. Hey, coffee. And I said, now come Rich Electricals. Hey, I saw Rich Electricals. Hey, Madame Uncle Bono. The light will be beer or no janam toffee. So, POP light, open wall light, ring light, corner light, chandelier light, different types of BRB. Obenya do ornament. Rich Electricals, as a ton ceiling fan, any standing fan, you will solar, any diadema light, or Saturn plug socket, wires beer, do wire a dime beer, a do Rich Electricals, or a patridge box, any contact box, circular box, bobonos. You will dear charging or fan light, our ball light, wiring pipes, LED box, extension. I will drop beer. Just only make on my day. I did beer a fan light on dear. So we sit down up a saw wire and our box beer pattern. Oko Rich Electricasa. Ubenyabi when you be a quadrant. A dear channel saba. And Nika Sammy said, ye turn to say ye to ama obiacoton pepe. Tea, as when I don't know coffee. Ti Mr. Kitano no, a Rich Electricals. Nenyoma fo, Nesaya papa, me, Nini Rich Electricals. I watch him down estate on the Walgreens pharmacy and our down promo. Ya Juno Hunti, so be free and Chenya. Your electrician on no coffee fixing free. Yes, also a delivery. Me patch of friend.
0591 651 688 and 0241 666 508. Rich Electricals, Yang Sadia San, Umpu Sadia San, Papa no. Hey, Obefia, and you fear a stroke catching if you be brave, me be feeling to me and washing, and maybe I'm who saw Tia Bonte on one cassa ADD. Anio, a Save the World Herbal Clinic, and no bitch spray out within the core, nay, what did I watch me and sub hair? Stroke ne free hosano. Save the World Herbal Clinic. Me kramato mu dio enu ntina me be isan kayebe di ne ho nkomo. Na ya pede bia kwa akopie mu ewo ho. Ene na me hu achiri kwan da. Na udru Save the World Herbal Clinic. Eba ni stroke, hypertension, hepatitis, typhoid fever, peptic ulcer, prostate cancer. Ene sebi obema waye merebo mpem. Ene na me kramate se uyo bia fibroid ena samre achiwo anase ohunam ani uwo nkekaye bi ewo ho no. Se ebia na won so uye bema na wagudie mu ewo empemu nhyeda enkonkan anase empo no wo mema sam enhyeda NCP ensita na wo de weni achire mu ewo Save the World Herbal Clinic. Wo ba pa woni mu se nye no nko eba no hu mu nsam so dia eye Dr. Osman Woldamu Fua se wo de hyebe no watu kwan a wonta ne nka wo ware na agigya akwantu promotion sabi wo bia bodua ni nyina obeboa o ama bibia tumi akoso kama nyade wa no so de wodi hanu etini sei te enu nti so hawa ya bobo so nyina se koba ne se o Save the World Herbal Clinic achi kwan a yenhwe na chi kwan e wachim oda oni Salvation asori no ene be ho pe mi chema jodru eni Dr. Osman eni nkomo e 0244 904 616. Save the world now. Take the greens for healthy life. Kunu die ojiga jai adaje nim krao akuya se wokase wukunu ejiga asere se ne bufu a opata na mpata oh wonti ase kire se onu meme dro seko jiga herbal mixture onya hoden a be mahia se eye male vitality ayo matiase kire se wukunu num seko jiga herbal mixture ahoɔdere banmu no ade de ode beye sa pepepe Bemara gaza seko jiga herbal mixture no unia samenum a ahoɔden bi a menya no ɛho adanse na me wa fe die no samini natifi seko jiga herbal mixture mami bi nko no na mesumi nko jiga Ubenye bi pharmacy chemical any herbal shops atufo nko Seko Herbal Limited Kumasi Bon Offensive Road wo Bengal filling station no for 0244 799 506 and now 0243 822 010 FDAG ejwedi nkrato yatum Ohimami ankambo juma e wompem na asema emre wompem pa o menua kawa kuma to yem amaje Herbal Clinic esa enyadowa nyina wono mo esa enyadowa bi te se bema wayemre e wompem bema wontomenwo wo ema afemu nso amaje esa enyadowa bi te se asekeka wo ba wontomen enwo nso amaje behwe na watanete e de amaun se sei krampo na mefe dware ba na so me ho keka me te se zongola chichi e na achimio dabi amaje esa ehunemu ni yare bia sempo webubu eguho anase woni pedue nyina ayemre wodane weni e de kire amaje Herbal Clinic wonom ewo emfidie wo ho a wonom e de ebeso wahwe ehu yare a ehaw ansa na wonom amaw anwedru wobehu amaje Herbal Clinic kire kwan ewo odan aboabo any gas filling station no ene di enfeni mu frɛ won ewo telephone number edidi soyi eso 0244 877 840 anase 0205 045 655 ko amaje Herbal Clinic nanya wa yaresa Ascending for Christ, yo! Ascending for Christ Crusade. The Church of Pentecost, Akan Ascending District presents Ascending for Christ Crusade. Or say, we have found the Messiah. John chapter 1, verse 41. Anunti, Yahu Christo, Asafo Pawa, program is in the Nanso. Pastor Williams Kwasichle, or no, and a program no is in the Nanso. And Apostle Sets, Kweku Asmani, or the Pentecost. Elia Head Anna Pastor Eric Kwabra Dako Mkwati Elia Pastor Anyum Tofono Eye Jack Alolomi Buruba this time Anna
Nsilaba Prince Anunti Brabi Akan Asene de background and a program we eba so 26th to 29th October 2023 anopasom ene anwumre na anopano 8:30 a.m. and anwumre no so 7 p.m. bra na ubehu Kristo. Adishmema muntie me nkomo yi kakra ema me ade ba ko hipa ne se wo ye trotro driver wo ye taxi driver anampo wo ye private car owner na wo car ba ko gya wo kwantimfi se wo ko spare pass to de hye na bo so tanwe na gine ho de a yajo na agego ubutimi fuana na wonim se wo odane ni mpatamu apa de a na se wo spare pass papa original ai hina da kama ni bo fo de a ene me kan fo dab motors wo aboso kan e de ama se wudu onaka so pe dab motors ade a obia de so momrane ene se original and genuine spare pass papa nko a etima mo odan man so akonso asubua ofuanse irebi ene baby bi amote ene se mo spare pass papa to power kan de a ene enwon twakade o ma yanyi ni kro chia yankon kan na yempiem wo dab motors e won de benya spare pass of all cars ato se wo pese hu de meka mu nkiremu a ubetima fred dab motors e was 030-266-5114 and 030-701-3163. Dab Motors, original spare parts on Kwa and Yaton. A penny for say, near way be paying. Any friend I be afo. Ahenkan roofing system or see or down main station abronsano ya bora baso na ninjuma so dirty na nam se samain pa any tuna bedinti Asatek Company Limited at the one montuma abebo Ahenkan roofing system so enti nei wo ba be sit dan and now be bo dan so a Asatek Company Limited e dan is so be chassis no wo be hia cement and answer blocks ana iron rods any roofing nails and chance be na open say self lock standing seam shingles MSL IBL step tiles IDT galvanized roofing sheet aluminium roofing sheet alozic roofing sheet rain gutters say 14 feet length and 20 feet length open ridge caps say 14 feet length and 20 feet length valley gutters ninina yen and yadema a cadencia wuniama any dinosaur body a Asatek Company Limited on Ahenkan roofing systems akabom wo pese wo sit dan ana wo ba wo dan so a yema free technical consultation wo sika ne nsompo a wo tumi tua ne kakra nkra Ahenkan roofing systems on Asatek Company Limited akabom no juma mapa na wonom wo maso ne mienu wa akemda se wo pe blocks any iron rod ne bi atwa wo be hu mo wo aboabo kwantempo ne so entiama hotel junction wonom a na face wo pe roofing nails any roofing sheets ni be aton so dia wo be hu mo wa akemda edwane chi ne wonom a wone Kia station no ebo hwe ni mo eno ane se wo be frey 0245979311 Ahenkan roofing systems Asatek Company Limited Tuma abebone dia no die adansi nyina se ye house we cha Entiana no fast ne yedi kwawie yenti sofoka say enkwala no yem break it 12 na mperifo no break it 6 o'clock to 12 pepe na fizzles food edi meduane ebre me chese sofo our daddy abre me no 12 pepe na mo de buy na me gye right there na dem say fizzles adwuma fo money to e say eduane no so ye guy neat fizzles my idea chese what die na time no pepe na mo de abre nti me gye me de na say me di me say me de me fa 3 bia nyo me de service come ademe no fizzles food ma drome eduane na de ma me person di me say me ma no penifo making me fa ma no nti fizzles omo ye order bia say engagement say party say wedding chese ni nyina omo beje ayama fizzles food e wo dan bo abutu afi junction order no fam bro it wants to fizzles food 0242992579 and afi 0505666948 na on to place you order Ago Adishmaima Minkwana boni Frimpong Enterprise Adwumawura wadi papa che intina mani ajesano na mini say achim dane ni mpatamade se wupe provisions pa duduo matwa ajiran kran say na provisions duduo mu nyina ene electrical gadget ni nyina
our Frimpon Enterprise. Adumura, where the papache, a Chimdam Mandalina Hotel, a Sao Pay, and a Frimpon Enterprise. Say a babamba, me just security sudia, cameras no 24/7. Ejinaso, Unia, Nami Bepiamua Hano, Neko, Neba, and you many say your tea tomatoes, say your fried toe, say your mo, say your biscuit, say your sunflower, say detergent, and a milu, milk, oh my god, Neko, Neba, Bibia Wope, sanitary pads, and a padlocks, Bibia Buzuze Tam, our Frimpon Enterprise, a Jumura, where the papache, a dear Bia Wope ato Akogu Stomuno. When you do so poor, a hucha, a papa, the wonderful Mamu pe product bitches says sugar, toiletries, milk, drinks, any communion one need your kicker home. I go go shop there. Money problem car from Pond Enterprise, drink Japono, our Mandalina Hotel, Abronsano, and a Bempa. Train, our 0244 897 525 and a 0242 111 236. Frimpon Enterprise, a Jumura, what the papache. Dienim ne wiano yenso kane ehwe ne manajo kwekwesie du herbal clinic yenimu fetete wuka wo mundu mienu e wodwa so no gidi herbal misha ene nkunimdi herbal misha no etu yade asese bibi sese de kwekwesie du herbal clinic yatena yetaba mu ankasa yade ye clinic foforo kora abebo ase e wa chima boabo enu nti odane ne mpatemfo asaman kese ene mu a abribia mo bepesa nka bebe subua ema odifo kwasha ene na doctorfo edi edura ka wono sese de no ne so do ani chire mu eno ne so do ani chire mu e wa kima boabo se wo bekwakwese du herbal clinic o folder o card ene o screen no e free ye o machines a wodo a ye de behwehwe ni paduani mu na fei machines na nkasa twere dura ye betimi de ama wo ye wa doctorfo ene nursefo a wo makodare ye e wo bibidura yare hwem etifa wo yade ne bra o pese ba wo fie e be so yade de from home care na ye wa nursefo ne doctorfo a wo mankasa beba abehwe wo kwakwese du herbal clinic e wa chima boabo Peace Town ye ben Jehovah Witness afodan no frey 0247 037564 and 0530 458106 kwakwese du herbal clinic ye be so yade e ma ho ato. Take it easy. Why you do? Alongside Taliban. If you ever been crying, if you ever been, na menya me the answer do. If you ever been crying, if you ever been, na menya me the answer do. Up in the soul, mommy. Up in the soul, mommy. Yeah, a boss soul, mommy. Our boss soul, mommy. Any pray, or the net drum, mommy. Anajo, oh yeah, me pussy, oh yeah, me pussy. Up in the soul, mommy. Up in the soul, mommy. Yeah, a boss soul, mommy. Our boss soul, mommy. Any pray, or the net drum, mommy. Anajo, oh yeah, me pussy. Oh yeah, me pussy. Into such a unide. Oh no, but no. Oh shaky, mommy. Oh shaky, mommy. I saw traffic road at Pimnasia. Oh, to me was a wedding. No, papa, no, papa, baby. Metin I'm sorry. Metin Ujayo. For the rubbing on the I am me. No DGO, in quite no DGO. Why? Ordinator, Minkua, send out here the Ansisando, my baby girl, shaky,
wake party. When I forget, kuna baya, kuna muna puti danwa. Then I hasada, me menaka, go out the local tisha. Yo, don't not let me booty, na goody, na data. Skin why you wanna, kake hasada. Kai, kaso me wasa. Unago hanu bisa. So me wasa. Unago hanu bisa. Nyana me kuna kwade, odonya ofe beka nyawana meshe. Ye yeti, agwe ye, ubu gre, ije, egre. Edie, media chwe, oh, mami nyaso. Nadia no adia ye wa, open sa, yanka, na kechi. Gara fo, when you so, anana wakaya, asem, yasi abura ni be ye to be manyem. Mammy be, your friend cry ye. When you come back, you won't fool. We're there for a man, Bama, sorry about that. Quanquania, Sian, what that. Up your board in the pumpine, or about the camera. Watch it, Yana Senya, Nancy, I want my Kaibon, or Hania Sieno, Chromo, I could you and I see a bano. Yabuyama, but can for me out to them. I could you for send comfort, and my idea. I feel better than a cook, and come. And Yania so cry, ya fool. Coca Coco, Rodia so Rodia, and the Megan Fidium Yanka. Sikabu, Obama, when you travel school, or back to when I remember, when I couldn't talk for Ukraine, and I for about food. What that guy, I see a time on the Propunadia Massano, what I could have watched him, what trouble, Nanny is what he has said. I can prep, quite here, who could he have seen, what for him, and the crack around the same what the same. Miana me kuna kwade, odonya ofe beka nyawana meshe. Ye yeti, agwe ye, ubu gre, ije, egre. Me kuna kwade, odonya ofe beka nyawana meshe. Quiet, Joe. Pasa, we are Bema. Me do you. We are me, Bibia. It's right here. I've been sure for 27 minutes past 4 o'clock here. But I can 93.3 FM. Baby, I will be a Bemajo. The second part of the show itself. If I just start, I can 93.3. Egusa say I know ko. Kopim said no sia be boni any wedding cra. Ebisua fo anche bia. And I'm off as in Waban Tabia de Krumun Sambeba.
ensem de bebre wo krodua mu enye fedi agro Eva Johnson and we emphasize the praise me price sponsors Jam Trading Enterprise my come one say much now da na me say yes ampa ne okabia wo enu krampo na ye moanwa no se obi a ukoto ne ma o to wia na onu ankasa de agu ka mu na wo de akwa akogya enye wanwa Jam Trading Enterprise no enti se bia cement assault bi a wo pe bia oba ansa bi jimi aka bi me pa cho bebre sanso na ndado bi a wo pe iron rod 16mm to quarter rod POP plaster board ni na no tombi wo a patch of fiber long and short bi a wo pe bia wo pe plywood and I say paint home charm big size and small size ni na no Jam Trading ewobi oni eni nsa so esanso maran board akemoda akamani junction pe na obehu yen yani yayi na din hwe ani mo adonti bo modern se oni yen ebedi ahia aye no mo ane ma obi wate ye Jam Trading there eboa obi a eba jobe timi afre 0208 123872 and 0244 566880 ayumwe free talabo nchaka waka no ya yo konya accident ewo Legon ekwen so a o ko ha to junction ya sa kwa ni so no konya accident a check akra eba chodonku ventures Ahenkan chiro said ya de kra na onye udeni donku for never no eba chodonku ventures ena wie me ko ho amaza ne ope bia egugum de dem minim ne ope de ba bibia ope bia eba no ensa onsam de a ene bomodern se oni donku ventures ebedin sa so na obema onsam bia wope e pa chose bia soft drinks alcoholic beverages and I say kasa preko ye ne ye distributor o mantema e pa wan ne keka hu bia oba onsam bitimi aka bi eno nti ni ye nin sa so wate donku ventures be ba cho bebre Sunny Star Prize near Jubilee Hospital akemoda boabo oda main road in so a open na be hu yan betimi afre 0555 4869 90 and 0556 25 26 68 ofera on sabi timi aka na wajibi donku ventures ebe ma on ma papa ate I don't so be pebi omo ba obedi jacobi omo nije no bia boy abaso eba chobebre ye kai de ye de enji wo ya gum nti emaka no gina ne nanso ubomu ebom okọ ekọ oba eba eye ba ben ma mi sanse bibia dem eba jo seahorse enji oil good for your car eba jo se bia ukra car so and I say car iswa ebia wisu diesel and I say petrol ni na no nsabi twimi aka unya bia ode agu car ni mu e maka ne koyo sesi a wonim seahorse for edi bibi surunkun bi aba eye seahorse 50-50 era grota trese eye coolant na maka ni kuli first no gise odi nsuo egu car ni mu sesi ade yemfa no bio na mom ubenya coolant na odi agu car ni mu udi gumu an overheating gasket enche me ba cho wonye top up bibia giregiram e maka ne won so tono engine hu eden umpe na opede kokko pe bi wate odi oba ye be kire mu wankasa na obete ase yanse o sha ase se u yusu bia wankasa odi adanse die beba ezi abrofo no di bibi fofo kra ati ase
Upe dudu to abeti me afre 0204 577559 and then 0554 0548 582378. Seahorse 50-50 Coulet. A perfect man. And it's bomber than so be paid. Bema kana iku. Abisha. Yeah, the cremu some eba. And some de bi o cremu. And sebre. A dosso pa. No fa se ne wa ha. Over the United States of Apollonigo. Yes, I heard no free. I want no more kwan ye no. More fa se won to say. Of I am yadom. If I use headphone no. Obana se unu su amba biem. Bibi aboko de. Of I am yadom me hoye. Ya dawrade ase. Ama me hoye. Ah, of me ma me hoye. Yes. Ujejana ne nan so. Ah, me ma me de ne ho fe. Ne ho fe pa na. Me hwe obi aso mo ne ho pe. Ah. And yes, na say we start akwa gym. Sir. I'm the bed. Say me boss throw ne ho. E wo hwan mo ho. Me ma me ho. Sir. I see. Ofa na wie me de nsam nam. Ensam de bi wo ho. Bi wo ho pa bebre. Enu nti ne atena se ye behwe bi agu ho. Bebre. Na nsam number 1. Ofa asam number 1. On say enu echi ya na Ghana fo ni bi. Ne titu ni NDC for ye dom kuma no. Yes. Omo ye demonstration. Eti aso be say Bank of Ghana governor no. Omo yi ni free ho no mo. Okay. Na wafa say omo ye demonstration asa won say ya no mu kura edua bi a omo ye yi do so placard you say. Say fe placard. Na wafa already or your former national organizer Edema NDC. Na unim. Omo friend omo friend no Ura finidi. Ofa omo friend Joshua Akamba. Okay. Yeah, omo friend Joshua Akamba. Na wafa no ne placard na ekura no. Wa tro so say na na dan kwekufu ado. Ono ba omia, o ma je bonsam adwuma aye. Bonsam adwuma na dia. Ana omo bisa ne say na when I me pimbe ne kan say na placard ekura manfo. Wa tro so say bi. E bia tro so when ya kwan nya enso mo say Bank of Ghana wa baka 60.8 billion. Enso ya kwan mo nya. Scan so hu de omo de aye. Enti no enu na ena bi say omo kwan nya. Ebi say economy na ye na nkwa de okotro ya o say nanado ne ba omi aje bonsam adwuma ye na denti na kire say o say o bonsam ye obi a ono no oma nipa kwa hohiahiem onim ade pa so onye bonsam no say ekomodua simesien so be ya amadua na esi o ehwiegu na ekomeku no say no bi na ba omi ne kufado ye nti na na asem na o kan wa anwe sabe pe ano anwe ho na za ne no me de ono a de otro on the placard so na ofa wo se me kan kire o na me so Mati bia me ba ka kire wo no. Okay. Na offer wonim say me no ka say on. Ghana teachers for akoma be 10,000 na every o man Ghana mo anum say. O free akoy. Offer o mo kwa mo no ne akokira de ho no mo. How? Offer Ada GS ya close ni Ghana. Offer mo close no na offer o mo kire mo makatia no masetine mo nye. Na say o mo be ye demonstration so o mo allowance. O mo cost of living allowance offer. Minim de kosi ye. Enti offer isem no ka say die. Ama omo kono so enye sa fiche teachers for ibi omo kura degree abodi nkrata mu odu ena omo ko nti na ebe ka kra no ebe ka nkonsomfo na omo na se ma de so hena se akola na bedum na be akola ne ko school ono so ohun hwe nti ene obubefu na wa kire oba de enti ofa dia efri hoba nso okay eno no na ofa unim ababa wa we why your friend no gift boache okay why that onim Thomas Party ni obobo no sir the obobo man Black Stars no okay offer ni ex girlfriend oni ne jai na branch be friend ya boa ono so Bruni bana obobo no offer ono akofa no o young guy bi o offer sir young guy ono akofa Party ex girl eni akofa ne mame enu eti ya girl ni di birthday ena ya boa no eto Range Rover ya boa unim o se ba ase wo sewibo di o ofasa enu eji ya boa akoto Range Rover akoma ge ofa eni ofa e ho no free ana ase ho no se boa ase o free bie
banane maame mo do afuo e wo sawibo di akura bi e fra o yaya so e ho na yaya obo akọ school no ko school e wo DA primary e wo yaya so enti say ko gala ne eya no ba be bobo ni bi nyonga na minim no na obobi na ko hwe bi na obobi na ko hwe ere aze na obisa me no Ofa akoto ka isi ano ne eye gift boat ne na wo ho okay na girl ni din birthday ndo na akoto onware no atoka de ache no me ba to ya friend ni bisa so atobi ama ne maame ana se ne baba ofa ni one ne maame o ntem asem na ofa manfo ka se we de we ja football akofa football enche obete na koma etiro enso ye ensema manfo e akwaya se woni Kofi Ajirichim mfina na weja akofa Branios ene congratulate ne pakro na edini na asesa sa o ya du o mo atebo o fa mi ni o tem si 7 e kan wase ho na me so me ka sister benya o de oti ase no unimu no I see no one ka ye kwe o fa na unim se o fa ase de ho ye ni no ma igbefuo o ma de o ma ka mo ho Ozo mo de tete no yenim mo anwanwade nko an no mo ye yes ofo maka mo ho ofo me de minim no amanfo bokro no mo wi amanfo TV o musika ne ade we de volta region agbefo me yensa ofo mako wi ECG transformer kakraka no mo de kwan ofo mo de kwan de mo de kwan ofa bizo mo de kwan police ni wo voter security court etrema o se no ade prosecutor no sa na obofo bi o so okọ hayo okwa hayo oba enti no ahomachi be form ho no ene hu se nkofo ejina transformer ase no bi so mo kwan no mo fa light sisu ana ofa na light siso okay ena obi so mo kwan sise bread o mo jina transformer na se epede ena mo tam iron rod so mo di change no dwane enti o so no krato no ma won shoot ena nkofo ne san ye enti o se ya kakra no so okwa ya transformer ebo ho no eni ho no mo light is so ofa omudum light no na omu transformer no enti ofa wo oyin odu krofo na mantem ofo no so ahomache be 3 no omu nyina pie ba ene omudi nwuremu gidigidi ofa mate wom na mafaga se we Dabi o mebisa enti anko de kwan ofa eno ni asema ya nwanwa no transformer so ye wia me de mi so mo to amalomi fuo so mo de koye den yo ofa no ofa de anwade enko na ye eti ofa amasa ye biom asi ofa la sawa na me fa sole okay ofa me ko eye kroboduma ase he ede na asi wo ofa eye owura bi ofa ne 37 on say ho de ye krobofo so omote sound so tete so udin so tete so medin so tete bi am be tete so because nyema wo ye ne wo mantema no ofa menya hwe ofa we ye baby me ka kura baby ofa na se ni nua okay nti baby utie me atie ni ye na che se ofi krobo ho de a eyo mo wodin bi a de from awoche na chese be friend awoche sa baby so dia wonya ntine utimi se baby ebusuani ofa na onim de ade awaye 23 years wanyama baba we bi a we di 15 years na court say we de me ni obone ababa wa na 15 years nti wonso ko 15 years ka pepe nti we de say court amonetri ofa amonetri model na amanfo ka na court bisa ne say ababa na no ba na so ye ne line man ti ase because na nkwada no mo aba akwala no ma ametire ma eya owura ya fe 37 one ne ba ne twempna okay ama ne ma me agi atum so ne na twempna me kasa ofa tie me kasa ba one ababa wa ne twempna na manfo we nya ababa wa akwada na twempna ana ne obi ma ne ma me ne hint say Steven ene oba ne twempna ana call Steven ni fie ana call man na warning still when fi ana na baba ne call so na ofanye nsen abem ana ma me ne call police station ana ma me so na otu nse na no awo okogbo ni nkuru kama mo okogbo ni so sa etre so ko ni fie call man na warning na wafa ade so ya ade na so obi so ompe na ka se jana ofa ni wasem ni yenka enti ofa na me ni o ka se 37 ho aka adwam
na man focus on him crank for 12 years. Send you na go 12. Family esi offer unim Dabi last unim time na me go school no na me we SHS no na ye head na be anniversary na mo tete atade ne bow tie dem ayen enti ne enim bo enti man teacher ba ko na ba be train the we bow tie no yes enti ogira board nenim na on the time no mo ba ko bi mo ba kitikiti tie bi na wo minim na ye wo tenten no enti obo tie o de kan board tie ne kire yen na oba be tenten obo tie ne wie na student ba ko madamfo osisi je ndi ni hwa yehu ndi ni tie kram fata no na o te no se hwa na ka sa na o mo se jemfi bo ne fere jemfi video no se yes jemfi ne kan no se hwe yie wankasa obo tenten ne pe boy ni se wonu ma se papa is anchem na ji je ne te na o se he me sanchem after the no gina no se bra na o fa okura ti se ni ma ye kopa ba abere no o de boy ne sa action police na ne ho feel na boy ne pa ne chow o se teacher ne bisa o se me no papa wan ya anchem o se me papa o se bisa nje o ya anchem ba o se me ya anchem ba o fa if you ko na no boy no di gido jamfi so ya se so ne dey abana anchem ba the son of anchem ba me da se e dey yakubo jira kojo goto ya mi jira se odi kuremu sem nyina ba begu odi ama wa wonte ya na wate ne ekwaso kuremu sem enu aba be hwe agu ono ne ma bebre ne ekwaso wo kuremu zo ade ase enu bi na ya ga samo ase gojo koto aba be hwe agu ono the United States of Apolini ngo e ba cho bebre ene na chese wonso hia ofa de bi wa wonso ofa da ko pe bi sesi anato na ebetumi aboa obo buzu ofa bi ade wa dance seye eye akuafo nchefa eye liquid fertilizer a chese se oye kuani a uhi bi se odi begu adu abaso ebema na so ebema na haba efe e ma ne yem mosomoso me ba jo 1 liter ultimate di good test umpe na se opeka moto ma kokofe me ba jo ko oda me market o sanso na benasi asamanka se akim achiase ni wa brem kokko abam ba bia abeko bia kede sanso na cross ko volidia suhumbo dia asuom ba bia abefa bia bi wo na ofa ni bi no issue na ebetimi aboa pa ya ho boa se word ebetimi sebi biase no enti sebi biase na Jesus save the world eba clinic for ebam epacho stroke hypertension ena sebia wo also na say hepatitis B typhoid sexual weakness ebia skin no ani aye nkrodo so nkosankosa ene mancho aye mancho la na senyanjole ni na no me bajo blessed the word heba clinic na yemwa yen isa central ni na mfiri wa mfama we take just 3 weeks to treat your stroke and it's all your stroke I day 3 weeks spend the best out ya there soon near ni so na ya adwuma and until ni any so ya wa come down opposite Salvation Church Jodro obetimi afre Dr. wa homa iso 0244 904616 ofred am sabi tumi akai enyu ya de mfiri ona ahonto wate abusuafo me ka se kwa braje ni matnase aye de agokanse mu nsam eba na me paacho bebre ohwehwe ne nkrata mu de na me ka kire o se Living Blood School Complex for semen kan kire o se seven predi asa se obano obehu ade a na free won because eden bia ne hia pa ne foundation it is obeto fapin bia ma obana na wo de no eba living bread ya na ebetimi aboa from cred nursery kindergarten to JHS3 e ba chobra e ho se otworo BC na wa se wantwa ne free fie because 2022 BC ya twere ya na eje fa ye e wo Broom Central obi aja crown na de ya na eche ya ni koyiku okra me pa cho ye school fees ne da form boko kroma pa ye na school fees bo e wo form me na me ka tire yes some small boy wo ye na school fees e da form kra ye sense wo school bus ya ye twen kwada ni na me pa cho abo adrote road ne so a e ho pe na obeti afre DC kumi e wa homa iso 0204 714040 and 0559
398499. Living bread. Abisha for Quabra Jenny my crowd. Quabra Bibia Bocode. Yet Yesu ase. Eda Yesu ase. Sir Ket Okroku se hwan. Ya say ya sign Amantino. I say obi ane ne ngina so Edwin Simon kai chokra. Na ne na oso ne ba be gina no adan wa ma. Ne person na qualify ni so. Say Ket echo on the post. Adentra. Ko fill forms na so yan jo forms na ntuma vetting committee and ntuma so ntumi fa open ko nti. And e bi o ma ya adwen so on pese Ket is atena so ntira. No dey if you football for na. Enye se ne ayikwasi yan tachi no age wa boss wo se na do crash and bottom. Football if you football for na so man no mo eyo ma de. Enjo no so wan na she ne bottom. Hwan no? Ket. Zeni akwasi yan tachi ka so bi she ne bottom. Minim obi a she ne bottom. Ebi a be vetting committee for. Omo she ne bottom. Ebi so a omo she ne bottom. Rade. Se bi a come there. Ya bi adom. Chuku American so. Them day. Okay. Okay. I will can say myself. And anyway, Yambo Bibia Kwaba, Sunkum Bio and Ahenkan 93.3 so Yatanasi, a good year Munsem, Ewo Akwaba drive no so, and I yedi Ebrewi Midin at the Joshua Company, Jenny Yosef for G. And so Akan be Sansona Raymond Asheturat, any Beni Tomauli, Yina Niakan to my pa Eddie Abonia, their good year Munsem. And so Ebrewi, me emphasize that Emma Raymond Barbering Saloon, or Master saying, I made a good year Munsem, and so Ebro Danny Danina. Me kan fo de ma say neno o pese yuti na bibia so ko find them out there Roman Babrin Salon akache na fe yemboa o edre ne haircut bia bi uba betime twa ne kama enso edi amount achim da ye Roman Junction ye ne sasin teams ni fie no enso eben wo pe achim ababo bompa Junction so ye ne fitting shop no enso ena ebo nhwanim 0552716777 0552716777 and 0268103225 na onie enso edi enkomo na bibianso akoye enso edi amao enintino tunsa friend na fiembra na yeno enso embedi insawoso na bibianso enkofa enfa emao yedi kan aka ho enkomo dada na onim say yade Ghana Football Association yade na se elections no enso akoso na elia na ebebaso embaso na enso enedie yade elections no so etimi abaso awie amedi mu results na enso eba na enso mayentwensim enso ewo John Question akache papa oye lawyer na wakasa enso edafa elections ene ebaso no ehun na no pay na odi nkomo na ochemu se yade a enra the injunction ekoma Ghana Association sa elections ebaso no na nkomo ntwentwen so na afensem bi da ho no yenkan wiansa na enso yade a GF4 omanfo se anyoyo ama omandisa injunction so o se okache wiase nyina se ewiase nyina no se yade a obusuafo na se beifo epewaku a eyom dikan ene no ombo dam entem na bibianso ekoyi o se ewiase abayi na se ohun obi a onfa emra enya dwuma te se ketokraku na afei Prosper Harrison adogina secretary Edma Ghana Football Association no o se nia ekoso no na se yade a enya eniso na mom aya huhum lawyer John Question ne nkomoni survey or contempt and contempt no so content a woman very serious say for ko praise Ghana have I know adebu asekasam ni bi just say which so no omo pewe kunwa omo din kan ma wo bodama ansan ni ekoso enya any kind of spiritual me that's how I see what me I say because me hu nu ya see na me buy me hu obi onfa Mranye Juma Kuda. Heavily supported by Prosper. The Prosper and the kind of care to support and your mummy and Tojo Marcus. But you see, others will also blame the ESCO members. But how do you blame Obi Onosonia situated Africa all the time? And Africa, and international Brofono dream one, the piano almost before no Yakasiana because after leadership would be find Juma by Hokra or your system. Enti wey lawyer John Question ono
ena odi eye papa ye fan Alhaji Karim Grusenim ande no omo place injunction enso election so ene jefefo no amfa boge anya soanya abato no enso etimi atofom awie no na abato no mu no sei ena ekoyeye women's football representatives no eyade a maame efe no gift owari mensa ono pe ene ekoye 20 votes na owo 20 votes nyina enso eko edman abstain there wenyabi sanso na ne no so no wenyabi nti ade 20 votes nyina eko edma a gift owari mensa me no ka said there women's football representative no mami ejemo enso akonkoden ede ama Ghana Football Association afuro no chairman presidential no so no na se nia ohwanim chairman ama Ghana Football Association no na nipa 120 ena ese nka omo oto aba no na report en sakan ne se emu mienu etu no bako etu abstain na afi 117 enso eto edema Ket Simon Edwin Ket Okrakua na esemno ka say die yesanso ewi elect no se Ghana Football Association ondi anime na on 7 as president enso emfa emayem executive council representative no Premier League no ena na nipa bebina enso ewoso na papa ye fe ne eye Frederick Champon Rafael Tewia Jamina Edmond Kwabena Aka afe Anthony Kwesi Obin Abrantia ye fe ne Kingsley Osei Bonsu Nana Fosu Odro afe Dr. Ransford Abbey James Akwesi Apia Onyina Kwabena Asenso ina afe Aloy Amandi na omoto abano nia odinkan aya papa ye friend Dr. Ransford Abbey onundin edikan ebaye onya 12 vote Frederick Champon Fred Achi ensu enya 11 sanso na branch ye friend Nana Safu Odro ensu enya 10 James Akwesi Apia enya 10 ina afroni ukakema Kingsley Osebonsu ensu enya 9 ena Aloy Amande ensu enya 9 afe Kwabena eye Asenso oyina ensu enya 7 ena Edmond Aka enya 8 Anthony Kusi Obin ensu enya 7 na hano omuye edu ye pemu eye enumpe na maginamu enso represent Premier League no enutino Frederick Champon okoye afe na Odro Safo enso ekoye Ransford Nate eye Abbey ononso ekoye James Akwesiapia ekoye enutino naka bako no yatu aba no Aloy Amande enya 9 sa enso na Kingsley Osebonsu enya 9 intina esom ko run off na fe yehwe bako de mabeka enipa enum no ho na ama represent na bibianso akoye enso ehonum na ado chema second round results no run off ebas no Kingsley Osebonsu enya 9 ena afe eye Aloy Amande ensu enya 9 enutino na ese the third eye run of results no ensu eba Kingsley Osebonsu enya 12 ena Aloy Amande ensu enya 6 ntino ka say die eyade Kingsley Osebonsu ensu akoka Dr. eye Ransford Abbey afro chema James Akwesi Apia Frederick eye Champon ena papa ye freno eye Nana Odro Safo ama omaye enuma executive council representative enso ewo Ghana Premier League enso no yenya awia bibia enso ekoye nti ena elections na course no say na esi ekoye ye GFA president Ket Okraku women representative enso aye gifty owari mensa ena do ni chioma 5 members enso no menya esiso enso ed amount na results no say na eba ye ni die chire other ones na aka ni nyina no ye ni nyina enso ebebro Nicholas aya Williams na do ni chioma dodo na friend Nico Williams na ne brother enso ene Inaki Williams papa edi enkomo oya brante kuma kra osi akan ma Athletic Bilbao enso ewo Spanish La Liga ne mu na Nicholas aya Williams atei ena osi ewiase nyina na se Ghana players nyina ni bobo eso nani ni opeso no Nico Williams oboyo no aya brante a ye friend Asamoah also started Asamoah at the age of 6 na goes na brante plugum ni board here na eso ni pa ye Nico Williams ne komoni. Yeah, when I young, when I am little for 6 years, I like Asamoah. He's a best striker. He score a lot of goal, and yeah, I love Asamoah. I see a lot of match of him, and I have two classmates of my football. Try to be there to be Asamoah and practice to score a goal like him. Enti wey aye abrantia
your friend Nicholas Williams Atta ni senior brother oni Inaki Williams osi akan edema Black Stars of Ghana ni nua koto no de onu si akan enso edema Spain national team no ne nkomo ena ode aba no odo no chiema achima sani bie ni haya achiase bie ni haya ena emrante nso efia yerimu nkomo no enso ede aba yenkonkofo nkro so UEFA Europa League no ene games bebre na enso ena eba so na notable games bia eba so ewo Europa League ni mu sei na isi etie AEK Athens etnasene Ayas ede abani 445 ena sa game no eba so ntimi no kase de game no enso enya hyase dada afi Aris enso ene Rangers enso ebo game no egusu a ekoso Rebetis ene Sparta Praha enso ekoso Freiburg ene West Ham game no ekoso Olympic Marseille enso ne Brighton and Hove Albion game no etofom na afi Sporting CP enso ne Atlanta enso ede ebania games wey egusu a ekoso the UEFA Europa League ni ma erimu komodo enso ede abanon so eba AS Roma ene Seviette ede ebani Liverpool ene Royal Union Ezen enso ede ebani Maccabi Haifa ene Panathinaikos na ebo Mori enso ene Bayer Leverkusen ede Ewen Tamso Slavia Praha ene Sheriff Tiraspol na afi Toulouse enso ene Lax Birari obatina se na oni Rennes enso ede abani wey games a ene UEFA Europa League no ebi ekoso na fe bi so baba koso a erimu komodo ede abro Leo Andre Messi player edema boboku a yefen Inter Miami 4 games nie ablante ne enya bi emboy ni nyane se epra adokro no na reporter yensa kan se Argentina for World Cup qualifiers edomanim against Paraguay na afe Peru no maton sada fra branch yefen Leo Andre Messi se ombre na ombedipene ensi akan enso enfama Argentina boboku na yedimu komono enso ede abrel Chelsea na nyoma enkoe enfamom afie league ni de yada results a mo peso mo saka no omunsa enya enkaye na mo top player bi edin loni boboku a yefen Nottingham Forest and din enso ede Andre Santos report en second say Chelsea forces sia de emu din da mom ye pa enu ntino omaton sada fra branch a yefen Andre Santos na fini London no wakati ni short abe PM Chelsea na obesia kan so de ma Chelsea boboku no mjiri ye sa branch en eba nkunumdi a Chelsea ehwe ene ball a Chelsea supporters sponsor Chelsea ebo no ombetim aboniye ena resource enso ede ama Chelsea boboku no na Liverpool na no ada onu Tottenham Hotspur ede eboni a game no de emunsem esosen ne no otwe hunwi reporter yensa Akan se ada referee fan Dalian England a ogem edi game no report enso aba se abrantien enya dia na se Liverpool game season wey obenya bi edi bio nti se ne ya fixtures na se Liverpool ebehia City Liverpool behia Arsenal na abrantien fan Dalian England a ontimi enginemo enso ensi akan enfama anase onjem enya official enfama sa game na yerimu nkomo enso edi aba Saudi Arabia enom youth and sports minister enso ekasenidin ade Prince Abdul Aziz Ben Taki Al Faisal wakasa osi 2034 when say 2030 the World Cup host no edema Morocco, Spain and Portugal na osi ni following edition ebason that is the 2034 FIFA World Cup no Saudi Arabia man ehwe som bejatum na fe omagide som na so na ma host World Cup no bibia so akoye enso edemom osi sadum ni etimi ebaso a na se achievement Saudi Arabia man no ebeso mo achieve no so mutimi age World Cup bisom na so mo host dia na sa omudrum no enso etimi abem enti we enso Prince Abdul Aziz Ben Taki Al Faisal eneno oye Minister of Sports edema Saudi Arabia nkomo enso ena abano. One last story, David Moyes head coach edema boboku a yefen West Ham the Hammers na onim se papai wako 16 games a ewo Europa enei na se ontimi ending kugo na reporter eban se nanwumrei omo game a omo ebono se otimi ending kunima na se yade a wasati record 17 consecutive games a papa no so betimi akwa na se on lose game bi edimu nkomo no enso edi aba. On this note ma yenjina so na yemfa ensem no ensi ha na fe kweku Nkrumah free cars the man with 100% pure pumping power still the champion drive host over Nyakano Wablawe kwaku yeah say bibia ho bibia fine ya ani ba ni menchia mama Mavis so no so ne ho yes ojina ne nazo pe me Mavis what the ya no me kejua moye ba no se mento aduan mre ne kra na man tanko na
ombesu ahye osisi ya no afidi say what when you be anante da bi ne bi anante da but I say wo experience da bi ne bi anante da na mafo bi adam for da okay timi se ne omu esiti omu pesu pa na omu so ofe de sun dia omu so minti ba kun bi obi sun sisi a sao sana na odie ni so omu so ho ofe sana na odie ni so entino ma enchia no ene me ba jo sana na odie ni so bia so enkoyi enti ye gina so na de asi enchia kese enko enfama gina mani yeah, God bless you. Abisra for the show continues within the Konkrom Africa's mama me twa me homla nam ko jiska o hamla sisia me Cofrin Point Enterprise waba Ago Adeshimema min kranu bone Frimpong Enterprise adwumawura wadi papa che intina mani agesa no na minim se achim dane ni mpotama de se wo pe provisions pa duduo mato a agiran kran se na provisions duduo mu nyina ene electrical gadget ni nyina awo Frimpong Enterprise adwumawura wadi papa che achim dan Mandalina Hotel ase wo pe ana Frimpong Enterprise bo se eba bambo a me security so dia cameras no 24/7 ejina so unia na me bepie mu ha no na ekọ na eba na ekọ na eba anyomani say ye tea tomatoes say ye fried to say ye mo say ye biscuit say ye sunflower say detergent and Milo milk oh my god na ekọ na eba bibia wo pe sanitary pads and na padlocks bibia buzu say tam our Frimpong Enterprise adwumawura di papa che ade bia wo pe ato agogu store mu no ye wonu doso po wa ha ehutwa eye papa ne boda form ma mu pe product bi say sugar toiletries milk drinks any communion one ne de keka ho agogu mu shop de mu ni problem kra Frimpong Enterprise drink depot no ewo Mandalina Hotel Abronsan no ena ben pa train ewo 0244 897 525 and 0242 111236 Frimpong Enterprise adwumawura wadi papa che Eraje mina wasio Ebrenaso Ghana Premier League 2023-2024 season. This is a soccer season. I'm Penebedra, your best radio station in the East. Ahenkan 93.3 FM at the solid sports presentation and the live commentary every all the league centers. Bro, Shannonson, Self Frames Oil, Energy on the Go, and then Ahenkan 93.3 FM. Edwin Tuma Boma, a few way Ghana Premier League, you know, baby, be a commentary better from no. Yegina ho, Frames Oil, and Ahenkan 93.3 FM, and the commentary. Bro, Anuti, so we are driving in now perpetual papa, diesel papa, fuel, I would be good cam, Nedu Bakwajojo, Nedwa Bajojo, Mankwasa engineer, Frames Oil, Yang any affordable product, say diesel and petrol, your body from you be there, Anuti. Baby be away shankania wonam all Frames Oil filling station per move out na go boom Frames Oil energy on the go afewe Kumasi Asante Kotoko Matema phobia Accra House of Folk never say down till the bones are rotting Great Olympics Olimashi Olinkonson Konson Dreams FC Mediama Football Club and Avufra Aka me say watch out for your sports host Joshua Kwabena Ejanim Ena Kofi Ejiri the live commentary and Bremo live on Ahenkan 93.3 FM Frames Oil energy on the go. Stand up for the Amanfo afede ya tuodi sane eya woso awo gas se wo ko gas filling station na wakwa filling sesi ade ya te wo breso eye max gas filling station ya de motokia enenemu ba bia wo bia se wo friend na ye beba be fa gas no na ya kwa filling na ya san ede wade abrew emfa ho ene ba bia wo hye we hia ne se wo be frɛ ye na ye ne wo edin sa wo so max gas filling station ye fill gas no ama na ye ma na ya san so e de wade abrew e wo waboboa no o tro
aketewa bi a Max Energy Gas Filling Station yɛne edi kan no enti bomode sɛ obɛfrɛ Max Energy Gas ɛwɔ ahoma so 0558422163 anase 0554391610 Max Energy Gas ya basa ya baba bo bibiara. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow, and young offense Wabeka. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia, Yarientimu. Sasa dear, a man for the one, Eddie Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarwa who ran Nipa and Yina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a honka. Now Yamwa suing no, a boy who buying every home. And now pa one dada, no monum doctor and rono, and num imbusaba mesanoa, and more who are deep in tea. Ya womuntim pose, Yaria Esomo. Imbusaba mesa, a walk kanshi, and you may move bia your toe in row. At to form friend 0246 208496. Imbusaba mesa, police in no edrono, and Kratway FDA. Asayasiye. Solo. Hey, now by school ben no nyai. Wait, wa bo. Missy, BC your coach computer placement when you be Sanya wa fana ko school papa. Saka wo bo modern de nickel living bread school compressed. Aka obano anko be 6 ones. Na mi nim. Ene ma me mo chire mo. Ya ana e ba ne BC 2022 a ye di kan ewo Prim Central hanyina. E ba ne UC Mass so a the whole Ghana. Ya ene hurudi kan. Aban bra boy abaso. The teachers for the good from crèche up to JHS. Ya ba je obano antete ye de. Oba fa ne kwa. Se opesuku a omo kira de pa de a. Ene na eye yen living bread school compressed. Ene wo se odo obano eba. Ya kwada ba konkra compresect. Wonya 8 ones. Ama oda MP akwa bona baso e wo suku bo. Ama the free scholarship. Hey, what do you mean? Na school to say they met me to home fees. Yes, school fees ni ye moderate. Ketwe bi e kura obi obetimi dia babetua. Enti ni hia de se odo obano ebeba. Se eba se obano kura ye man scholarship. Ye bema ni be free. Ama na sua de awi. Hey, kwaku we de cheme be won. Ye wa akemoda se udru akema boabo advertise junction ha. E kwan na da ho na. Ye soundboard esi ho. Obetimi afre ye 0559 398499 anase 0204714040. Ye sign so oka. Ye betwe kwada no aframu fie e dia basku ye ponso a. Ye sign e do omako. The living bread, the best among the best. Driver, jina. Na fa me ko obode ensa wom herbal clinic. Na me fa mani ko twamansa ko ka yentia. Obi ade ne yade ko hodo mo a. Won fa ne yade ensa mafie biu. Na onya na yaresa. Wo pani besi na me fa nko. Na so kwadwo ayaresa. Mo yade, wo mo sa yade bi a ha obi a wo kwa wo mbesa hwe. Yade bi ti say stroke, hypertension, fibroid, infertility, diabetes, hepatitis, hypertension, sexually transmitted disease, prostate cancer, infertility, anasempo. Udwale na wuti ho saa, wuti ho ngria obo wa kuhu mesra yade aka wa to dem yade bi a help ya wudi kopie mo obo ade ensa wo mu heba clinic a wo mbeti ne te se ye yefunu yade ana wuti pai wo untumi ngo bema ana wo ba ntumi ngo oba wo ne bema da wo untumi nsane wo bema wo de boss wa no aje mu yade be ne ha wo na se na atatai ana se wa honhono moja broswo ana wuni moja wani ase ye fita se ye nkrodo yade bi a help ya obo ade ensa wo mu heba clinic timi se te se ye 100 cedis 120 150 ekwesi 200 Ghana cedis obema ho adura akwa akonom ama watimi anya wapom di amapa na se wukoyi folder wukohu doctor ye screening ehunu ba bi ayade ne hye ni nyina ye free bitwika wo krom ha obiafo me hyan a ne ho adanse enko an odie doctor no wa yade wa bene kwana kwaje ayalehwe obade ensa wo mu heba clinic ewo achim odan ada a eben masalachi so mills wonom pe number no 0532333372 me maka kyerɛ me ho
said that she may any petitu, may you me one bobra pa, I be stronko, abayi obrempon dache. Now once more akwada wonyini obeto kan wana manu obisa kwa babo enti tie abrempona montuo ye dwumadi a ye dia ba ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kwasi no nwotwe odi ahenkan kwa me yebo a ani nipa titu nipa kase a wo mo ye bibi papa gidi abaye titu abrempon na enu nti wo bia pe o mabrabo mu nsamatie no betwetwe komo ebi ti se mpanimfu a o mabedi o man so pen mrahye bedwafo akuafo ensentwefo akese asofo magidi nom abetwetwe nkomo abrempon na montuo ebehye mebunu kra hye mebunu den se dachi obetimi aye kese abeye abrempon enti chane so eya henkan 93.3 FM so efiada bia nwumre no so kosi no nwotwe odi ahenkan kwa me yebo a akwadare so wa hunu ne nsa hohoro nti wone mpanifo to nsadedie no wono no wotena dwam abrempon anamontuo ye nam sa dwumade so behye mebunu kra hye mebunu den se wonyini wo hono mo bra papa na dachi wobeye nipa kese wobeba beye abrempon kai eye ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kosi anwumre no nwotwe Download the Ghana Waves app or Play Store, App Store, Neti Ahenkan 93.3 FM. Download this here, air free. Ohima mianka mbojuma ewo mpem na asema yame wo mpem pa o. Menua kawakoma ato yam amaje herbal clinic esa enyadewa nyina. Wono mo esa enyadewa bi te se bema wayemre ewo mpem bema wontomenwo. Wo ema afemu nso amaje esa enyadewa bi te se asekeka. Wo ba wontomen enwo nso amaje behwe na watenete ede amawo. Se krampo na mefe dware bana so me ho keka me te se zongola chichi ena achimio. Dabi amaje esa ehunemu ni yare bia sempo webubu eguko anase woni pedue nyina ayemre wodane weni ede kire amaje herbal clinic wonomo ewo emfidie wo ho a wonomo ede ebeso wahwe ehu yare a ehaw ansana wonomo amaw anwedru wobehu amaje herbal clinic kire kwan ewo odan aboabo ene gas filling station no ene di enhwenimu fra won ewo telephone number edidi soi eso 0244 877 840 anase 0205 045 655 ko amaje herbal clinic nanya wa yaresa. I swear. Nyamianim ni kwenye se bread dania. I was also done be. Preferland Hotel. Wow, what a hotel. Messi, mitrima mi do. Mi wife wa hen. Besini ko Preferland weekend zibien. Esan se, bia okope as wadu fie. Bia bi wo ho. Management no so tight. Wo mo nipa wo do. Eni to kra ni Japan. Besini ko Preferland Hotel. Se wo di birthday party. Oh ware. Ana ye na ode wo ba fi. Program bia. Bowra Preferland Hotel. Adentia. Owo car park kesie. Owo baby green grass enkwada diagro kama. Na ni punu. Eya kona bi international standard. Ujali ni na ekone safa filter mu. Punu su ujali a. Unse yes. Ujali ni pensio. Akona nkasa. Preferland Hotel. Owo adan ya udro bebre. Asa uju ani bra. Unya busane benya baby ada. Na so no kanji mansko no problem. Ebo no sie ku. Enya nunku. So pensa no ma awdo bia ya tuntumbo Preferland Hotel. Enyum tiatia so abri bia. Eni nti achemu dan manso eni ne mpatamfo ni na cross for mu she ho. Preferland Hotel bamamo. Nani masem de bia wo. Kwasia de bia aye pool party. Esanso e mutual special. Brabe didi na se dwale. Preferland Hotel e wa chimanso. Wudu ani atere achemu dan kwa no so na. Presby school na chipe. Fresh 0551 187-926 and now say 0507-640-302. Preferland Hotel, Fresisia, Neabama. I love you. Minia, odi otie me dasi abrawa no ama okraso enye promotion bia ni promotion papa no na aba no Festus Enterprise promotion decoder ben na ope quality decoders strong combo DXTV with 1 month free subscription na ewie yasen akobama free start time decoders eno nso ne bema 1 month free subscription chese decoders ahuhuro bia na ope no Festus Enterprise wuntimi nsane ho na eba television sa TCL Android satellite Story television papa bi Samsung, LG, Hisense, Nasco, any near kika bebre. Yes, I ebema CCTV cameras, any air conditions.
installation ye free. Air condition bracket. Bibi bia obeto Festus so no ode achede ebeko fi. Yesan wo wall mount size bia. Digital antennas, any satellite accessories bia bi. Decoder wall stand, and ye puso our Festus Enterprise. Festus Enterprise achiri kwan ewo Achim Odan Onichu Messi and a ye animhwe. Festus ewo 0244 515849 and now 0269 305785. Festus Enterprise decoders any TV papa ahimfie. Entiana no fasting na ye de kwawie enti sofoka say enkwala no ye break it 12 na mperifo no break it 6 o'clock to 12 pepe na Fizzles food edi meduane ebre me chese sofa our daddy abre me ti no 12 pepe na mo de buy na me gi right there na de mo say Fizzles adwuma fo mani to e say eduane no so ye guy neat Fizzles my idea chese what die na time no pepe na mo de abre enti me gi me de na say me di me say me de me fa 3 bi anyo me de service come adem no Fizzles food ma drum me aduane na de ma me person di me se me ma no mpanifu making me fa ma no nti Fizzles omo ye order bia say engagement say party say wedding chese ni nyina omo beje ayama Fizzles food e wo dan bo abutu afi junction order no fam bro it wants to Fizzles food 0242 992579 and afi 0505 666948 na on to place you order. Take it easy. Quiet, Joe. Selector. Okunkum Africa. Oya kanya ko yo bo. Supplies away. Give it to them. Come on. Drive. That's what they say. Get the kind. Calling that. Ahenkan FM. Number 1 station. Ahenkan FM, still the best in the East. Okay. That's what they say. Get the kind. Calling that. Ahenkan FM. Number 1 station. Black and white.
on day to day. Ikipa, Kapol, Mine Basile, Ifole, 7 days, the Walla Sule, Suli, Yamagaji, Aku, Kapele. Kele ko file zip kagbele abele ko toku omi efun onyon tele popular maja sex machine abele chane abi too much abi senior asaniole I can ajele tele me fence mon sane I'm sparkling tama mami kanyon chele quality good time guarantee jamale o point nakano sumo boka chake mother put the ginger and trouble the kaka trofa obusa me ko bashe obabu sunne makota mankono pure anti dede alumi o mami sele bone chombo dade aje aplamo mami chula ne hem and ka kobi That's a move for this one. Okay. Come on, okay. Alright, so birthday. Gladys and Pabin. Good evening to you. And happy birthday. May God bless your days. Now, I'm far in Shilan Suma. So happy birthday to you. Gadi Jampabe. And then the birthday. Ugusua Barbara Waba. And sir, if you need to have a canning feel. And do you? Pedro, I'll say good evening. I can't keep it up. Good luck. Take the name of Easton to every corner in the country. I am Fred. Also, may I do? Sir, yeah, the Eastern region, and the number B. I'm good point. Ahenkan call me your boy. And I am sick. Oh, say good evening, Ahenkan FM. You go from Akan Wabo. Yeah, God bless you. And I will also say good evening to you, Kwakunkroma. I love your show each and every day. I do listen to you. May God bless you. My name is Sandra. I came out down continuum. Thank you very much. Can't say no, see about Basalia, and so dear. Yeah, the wash. And the other day, I'm not married. I want mine 10 more. One can say, I want our best chance, and I made the media chat tour. That's our throwback Thursday. I don't fish at the minute now. Yeah, count those days. And you may, or more from 2000 Urbano. And I be muti, yeah. Obi muti, Obi Musrante. Ebajo Siko Jiga Haba Mescha Unumbi da Dumbi. And now me can't draw we have some no be sending me message. And sign pa proper a junction. Ebajo be premature accretion. Eya no ajemu. Unti min fa danta. Enyayi. 7 previous and the boy near Tim Keja. Now we know Muntutu. About trouble modern. Salvania Sako Jiga. Heba Miss Chanibi. Na Ewa. And one a man for no Monsunumbi. The patch had their friend Timmy Gonolia and Suffrage. Emma no Mudiani. Ebia Sisi Anna so Nipadiani na ya. A draw we bet me a boapa. About your sexual weakness, low sperm count. About your modern sobenumbi. Ebia na rashes be a good bear man. About your wouldn't be a bekuno. O Johnson what down. A draw we bet me a bow. Seko Jiga Heba Mischa. And one about for them. Available in all pharmacy shop, chemical shop, and herbal shops.
Epacho. Ubetimi afre 0244 799506 0243 822011. Baby abeko drugstore pharmacy shop obi abi o. Na wakwa akwaje wo de. Omo num bibia di wa dance say edro we ye. Unyampo. Epacho. Amenchia. Ava one prayer and herbal clinic. Christopher want to say. Yadia ya medical ka chiro. Say otra ma yadia chewa. Ebra ava one herbal clinic for wo. Ewa ma meja ya le hwe yadia do konse do ebe me ya pa. Aduntina ava one prayer and herbal clinic yaba. Say obi yale stroke pa. Na ya mani nura organa hanyina so settle. Sana amna na beka no. Settle ne hontono. Eba chobo modern. Na fane bra for one prayer and herbal clinic. Body pains, what diabetes, pressure, prostate problem, hepatitis, asthma. Sabi obe manisha. Uhiabi. Nebetimi aboa pa stomach ulcer. Eba cho. Sabi ya immune system no. Sabi mprediasa. Aye weak who spiritual problem bi. Eye alpha one prayer and herbal clinic. Yani ebetimi aboa wo. Akim Odan road ni so a. Akim State SHS Junction ni so a. Befiasi Ampadu Enterprise inside one abehu ye. Aya ne Dr. Ban Enkasa. Osanzu ye sofu mu a. E won 0554 480062. Afa wa. Aya resebi abi o. Rabaje odi e wache. Every bottom you got this Abidi Abu everyone Anna Abishia fire October moi. And Chebiana November near. Now Christmas just around the corner, you know. Now the back will pass a Missy Crow Miami Fair. I know that crowd there myself could DJ woman. I said, baby, I could DJ. Betty me a chinchilla. Ebra bebra cry nyagro. Now one turn is a from point enterprise wa ma dwadi ade. En se obedi dwa ya akọ from pon ho. Adwuma wura ba ko pe. Oh. Odi odi papa na che o. I don't tell from point coding house so. Na yamwa. Now send to me and can ya mapa bia wo pe. Jumura eba Josebia ope cooking oil tin tomatoes toffee na ope and I sell mo ope perfume rice and I sell local rice ni na no yobi what is here rice papa edu ti bo modern bejibi sounds na sebia ope hardware ebiti se padlock and then ya kika oba en chair sabi timi akabi your baby diapers and sanitary pad ni nanu ya tomi do bi a pay to bia the hiane so beba no aba beji sanso na Frimpong Enterprise a sanso of Frimpong and Nest all kinds of soft drinks ni nanu ya tomi
Grand Floor of Madalena Hotel, Kemoda. Betimia friend 0244 89 75 25 and then 0206 47 39 53 and then 0242 11 1236. Now, says here, the unim say Udru Mobile inside GM Bank for Danimoa close to an IB Bank now. Ya baby be for crowd. Now, a hot day on your tennis. Ebiana opesa udidwa ana say wo ye program bi say wo be hia nsuo ensa no me kire soft wine o ye nton hard enu nti wo ba ansa bi tumi aka bi na ye nomo what you say dudu obi abepake o ka na tukọ ebra frempon next wo ye nye program e moka ye program can say a short on sa ebra drink bia bi wo from point abra amenchi ana yere ma me ho te say eto nka che eya from kakrai okay abusuafo enche bia na ya de wodi ahwo shadia say ye nye ka akwan ya e ba sto Keep the praise on. It is Power Drive. Enti me pa cha sa wa wo sha near Canada Japan ne ya friend say owura ba omia kampe amuye owura eye we tu ayampe akwa ha na we tu ayampe akwa ha owura ye party ba kumo owura sa ayampe anaye ah wow yo Okunkum Africa. Oye kani akoye bobo. And now I have no me jama. Ode eba na makabi. Tembia me dibiba na wa kabi. And na de o fa ode ebra. Amezu min kabi. Nigga take my bone shaker. Nigga take my bone shaker. Me to my home get on. You to Spakai go. Bio Abi. Nigga take my bone shaker. Nigga take my bone shaker. Me to my own get home. DJ Fish, Abi, you know the song, Dada. Song now. Make it go now. Adam. Ah, yeah, be at a wow. Yeah, be at a papa. Adam. Keep the praise on. It is Power Drive. Ahenkan FM, still the best in the Okay. Ahenkan 93.3 FM. Power Drive. That's what it's calling that. Ahenkan FM, number one station. I only credit time I'm going to be ma. Oriba bebe. Now I gaga. Odio. Oriba beti. Now I gaga.
I'm a fashion friend. The man, there be a me trying can drive. We didn't baby on Kasiebo. MG. It is a Boko Santa for war. Yes, in her name. And I didn't have as if for Zuka and Faso Kono. I had a being for benefit of Mukrum. Hey, there be a dear seven now, okay. DCU say, you know, where there's some part of Akan. Okay. Sir? Ain't it Yamla Ahenkan? Says the opposite of where don't be as well. Okay. Yeah, that's it. We are working at China. Omo degrade abekwa kosi so. A polidia no yakan ya de China no mo degrade akosi so. Eba 02019444850554820910. Wow. What do you have? What do you have? What do you have? You ready? Hello? I can't drive. We didn't baby our Kasiebo. Is the blue says the guru asene? Yet you. There be two boys a casa. What's the asking in Zongo fine? Omega 2. Bubuana. I see. And in paying for them, I may have my egg. I ask school for the fast school out. School from I'm Abu Gumana. I see. Okay. Yeah, that's it. And paying 40 on Baba. Joe. Wow. 02019444850554820910. Dia de ne emra mehwe. We go do baby a. Na ya ba be hama. Me ba try can drive. We didn't baby a Kasiebo. Nash, asene yetu. I'm do by the question na o kan ho hwe na on semu yi. Lady na nkasa. Ye woguma to krokas. Ye da ho. E wo baby a o kan na. Baby a o kan no. Asete zongo omega 2 ho.
Mamma do am super right say baby can I see na didia na toko ka sia san ka da bread ni nchen a se wonna manado na ka bi ba na ye waje se o ko nchen ka kala wu wura mu a Mamma do ba enu anu na nzongo ho no me pa che wo when no ya assemblyman wo ho Assemblyman friend honorable Abu Trika eke ko kujesi na ma wa ba behwe maka kire no oh e ho dia nya dia assemblyman be ka se wo hu ye unimpa o bia no afa no kwa bia na senior papa nkan no so mo kwa no mada ona onye obi a oda sa onye obi oda sa anyway okay na mo so a mo ye timemfo a mo te on mo bompanfo amane Mamma do buy penny for all company for the car be waiting there for na dey say the two part ma ka nya me no aka gu samem enti assemblyman no ye bu trika enti mo ka kire ne se omra mehwe se nzongo ho odi omra mehwe no onko assembly ho onko ka okay yeah that's it enti abu trika wasum a omsin nzongo ho bridge na da ho no bu e wasene nzongo ho asem na mekan yesi won so na wo ye assemblyman wo ho enti omse bla behwe na se ukọ your friend say district assembly ho say DC bisa say abu o problem ni say no amount so say mi problem ni say asini nzongo bridge no ba bia bu agu nti momo ame na menye 02019444850554820910 awa de ba kwa ya na ede se ye kan wo ha na ya sha ase koye on say last time bi ye kan se wudru mobile ha amra bi da ho yes asem ya me kan say kwabi unsu wahu a amra bi da ho but one assemblyman bi say ora clement ne nipa ni bia ekoye omoko so dade bi ebeto so ema ne ye kama na ora comment ebi awfa awa che sa dade na wo ye to so no minim se ka kase ben no kofa so asam amomwa ama se udi agro kra na se ade sana wa hweya unan kra ehyemu a hweya unam kra be yi nti mobile ho a baby a drivers for ni bi efako main market ho no ene bi nso fako Ghana Commercial Bank enfinfi ho baby ena American me ba try can drive we are both again wudi ni baby a kasa free manasiri boni achi ase sa na yetiu oh we dey matum yetia wa pe wa hwe no eko ahenkan ho no ma okay mesre eya newscasters no mo mbeka news no yes any text messages na from wadwen no text messages na amon kenkan na amon to mo no mon kan se me aya tro no pepe okay wo be hwe no eya na oma to se no mo kitan kan ya di na be se o try brofo ya de coach you nti intra na so o kena se brofo to twin na se be ha na non kan de brofo no on kan de brofo yeah that's it mesra bigina akwanya yiso makọ Kasiebo misia Kasiebo odukuru ene ne yere amo wai Kasiebo o tire so area ho okay yeah that's it me ba giant can drive sorry on to me anyina so yes enti ho no wa se edu ba bia on se ho no ye main station enti sa ade no ya anye na we die na ade mienu miensa bi me ba giant can drive. Hello? Sorry, until me and you 02019444850554820910. Wa he. Ye nyina na ye hu aduru. Enti eho de eho hia me pa because station ho on say bra na adwo a amanfo fofa ho yes say ahweye na light bi ekodum a e de asem aba I can drive within the baby a kasa free
Ola no emunye gyina ye. Hello. Yeah, yet you. Ose. That you lie ni munye. I say ni phone no ya ho, I don't know. Yeah, semo. Abo has them the sisi because sisi need toilet you. Maybe I can't drive. Koko on say as a girl yet you. Honorable Clement at Sony to die. And omoye. And omoye. Omoya dear pa meka ha omoye cry bo mo abaso. Na say omutie mi asan say. Aha, omu de so zamro mutie dada. Asan say nti ni omoye na ano no. Good. Omo ni omoye na ano no. Omo mode no omo nsanye ne nenso. Nyami sha. Onze obi ya de pa no abona baso. Sani abeya obesan ye biem. Enti owura Clement. Tutu bottom, is it tutu bottom ana? Assembly man. Osansu ye PM. Eba choni ya oye no. Afuna tom. Enti mesrewa. Ebo wa baso na no ama hwan ha. Masa bo abaso bi. Ba ye na ye wura kwasi akwase. Nyame nhira no pa. Se abo bus stop a bus stop we dan na ho na something which is there. Wo ye sisi embodi o mo atoso wi o mo boso. Na mo mo na bo ye ni toilet wo ha. Abo a ye ni toilet. Se obetimi aboa en so se ne wo ye ho no na ye nya toilet bi nso wo ha ka be de papa. Yes. Sa bus stop na wo ye de wa ya de nsuo to a ni nyina ebetimi adwane akwa ho. Wow, kaze enye bia oboa eye papa. Nsuo to a udimi dwane kura kɔhye ho. What as Adams wani nka obetimi akotena kura agimframa. Nti bus stop no na boye no eye kama. Na emom abo toilet na ye ma sisi awowo omufri eyi ye awowo ba omunya baabi enkoye shepeten. Dora bosanga uwie we nso na nka obeboa na ya nya toilet kama because ba akona uye si the background nchen no on say seat ni nurse tize nipa mienu nsem bi kotena so ade say obi wo zo ko toilet so wo che ase ni fie die ade na motesa ade na bo kwesi akwa basubo de na vede man. Take it easy. Quiet, yo. Keep the praise on. It is Papa Drive. Wow, you. And you have Niaka. You have no Niaka. Yes. Ever heard no Niaka? Aye. Yade nyasa yes you no eka yes you no na ya hwe ho asem ne aka ne pepepe aha oh kachele me ya zebo
na ma adibi amani gu so amenhwe ni wo baabi saa de ne de da me de be wo mu no alade eni de akira amenhwe ni wo baabi ha si ya dakro me de be wo mu. All right, let's go. I want to hear. Abo. All right. Dakro be wo me de wo mu because asem we na goku kan. Na unim say odi ehwese sisi a friend say ufri SDA junction ho na oba razanda besi David Tilapia junction ho unim say oyoba na ifri no otwe eko na wa mfaka na yese wo fa fom kura wo fom mimia so a ya se ni obi be hwe waso agi fon no ni akwaso ho no yes enti ema na mo fa ho anwumre no o ma mo ni na ho iwo ni akwaso ho na nu ya mo agile di bi phone o se iPhone ho anwanyom de iPhone ni bo de minim Ozi agwani ji na ozigudivi ozo ko ya ozumkofi ozidina eno de se kan kedu bi kire no ozo de beba na se memfa ntwugu edi ebestre police patrol team na hono mama woni nko ena the reason is one say na say street boss na wo hono ni na hye street boss na free advertise your friend saying David Tilapia junction ho eko right under ho eko no ni na hye nti ho ne yesum pa won say ho no nso nua bi mu wo ho nti enua ne shield no eya na a cover nti uduru out music darkness e ho enu nti na ama nkrofo anya chance ya na nsen wo mo sabe o mu din semfon wo ho no nti ya be stress se okon na bo am kachi ho awoka ne ho se wo nyina ye abo nti ona bo board de na hye nti se wo be ma ya ma me MC yate na o mo ama obi na mo de abobọ ho a because amasa shunshun phones shunshun no ekoso wo pa wa he ye hwe situation na ne aka wa asem a kire so ate ase ye nyina ye ni ye ya makan ya me ya adoma ekina obefa hono na bobs kra anya ade na asan ka obefa kra na omo aye ona bo amukachi makan